ndabasuje kandi ikaze hano ku makuru mashya. Ni ikiganiro ikinyejana sports updates, tubazaniye amakuru rero agiye agezweho mu mikino igiye itandukanye mu mukurikiye muri benshi. Bibutsa gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza akubana amakuru yacu. Rero munyemerere tuyahera hano mu Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa yamaze kubwira ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR igihe bazakinira imikino yabo y'ikirarane. Ni imikino y'umunsi wa kane. Aya makipe yombi atakinye kuko yari mu mikino nyafrika. Ni Rayon Sport yari iri muri CAF Confederations Cup gusa yaje gukurwamo na Al Hilal Benghazi, mu gihe ikipe ya APR FC yari iri muri CAF Champions League yaje gukurwamo n'ikipe ya Pyramids FC. Ikipe ya Rayon Sport rero igomba gucakirana n'ikipe ya Marine ni ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 9 hariya i Rubavu. Ikipe ya Marine izaba yakira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ikaba ikomeje imyitozo, ariko ikaba iri gukora imyitozo idafite uwitwa Hakizimana Bonheur n'umuzamu, Sabimana Aimable n'imyugariro, Kalisa Rashid n'umukinnyi wo mu kibuga hagati, ndetse na Aruna Musa Majaliwa. Abangaba impamvu badahari, bamwe ni ukubera ibibazo by'imvune, abandi ni ukubera ibibazo by'uburwayi nk'uko ikipe ya Rayon Sport ibitangaza yanabinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo. Hanyuma ikipe ya APR yo izakira ikipe ya Musanze ara kuri Kigali Pele Stadium ni ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Musanze kugeza akanya niyoboye urutonde rwa shampiyona, mu gihe APR yo imaze gukina imikino 3 yonyine ya shampiyona mu gihe bageze ku munsi wa gatanu. Ubwo rero no gutegereza tukareba uko iyi mikino izaba irangira. Tuva ngaho twerekeze ku mugabane wa Afrika. Ni tombora y'amatsinda ya CAF Champions League itegerejwe ku munsi wo kuwa gatanu i Johannesburg ya muri Afrika y'Epfo. Amakipe agiye atandukanye rero azaba tomborana, ariko kandi mbere y'uko amakipe atomborana abanza gushyirwa mu gakangara. Birumvikana udukangara dukorwa biterwa n'amanota y'amakipe abagiye afite nuko amaze iminsi yitwara ku ruhando mpuzamahanga, ariko ubwo ndavuga ku ruhando nyafrika. Ubwo rero n'ubundi agakangara ka mbere karimo ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri, karimo ikipe ya Wydad Casablanca yo muri Maroc, Esperance Sportive de Tunis yo muri Tunisia, ndetse n'ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo. Ako naga kangara ka mbere. Icyo bivuze ni iki nuko aya makipe uko arane agomba kuyobora itsinda n'ubundi uko byagenda kose. Hanyuma mu gakangara ka kabiri harimo ikipe ya Belouizdad yo muri Algeria, harimo Simba Sports Club yo muri Tanzania, Pyramids FC yo muri Misiri, ndetse na Petro Atletico do Rwanda yo muri Angola. Hanyuma kandi mu gakangara ka gatatu harimo ikipe ya Tupuisa Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Al Hilal yo muri Sudani, harimo Yanga Africans yo muri Tanzania, harimo ASEC Mimosa yo muri Cote d'Ivoire. Hanyuma ugakangara ka kane ari nako kanyuma harimo Etoile Sportive du Sahel yo muri Tunisia, Chouaneng Galaxy FC yo muri Botswana, harimo kandi FC Nudibu yo muri Mauritania, ndetse na Mediama Sport Club yo muri Ghana. Ayo ni amakipe 16 agomba gukina amatsinda ya CAF Champions League. Hanyuma kuri wa gatanu rero tariki 6 z'ukwezi kwa 10 tukaba tugomba kumenya uko aya makipe zaba ahagaze mu matsinda nuko ubwo azagenda ahura. Hanyuma kandi tuvaho twerekeze ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi kuri uyu wa kabiri bakinaga UEFA Champions League. Bakinaga umunsi wa kabiri rero wa UEFA Champions League. Iminsi ya mbere yo yarakinwe. Kuri uyu wa kabiri rero mu itsinda rya mbere, itsinda A, ikipe ya Copenhagen yo muri Denmark yakiraga ikipe ya Bayern Munich yari mu gihugu cy'Ubudage. Ni umukino wabereye n'ubundi ari kuri Parken Stade ikipe ya Copenhagen. Ikipe rero ya Bayern Munich yaje kubyitwaramo neza cyane, itsinda ibitego 2-1. Igitego cya mbere cya Copenhagen cyabonetse ku minota 56 ugitsinzwe na Leraga. Ni igitego kandi cyaje kwishyurwa neza cyane na Jamal Musiala kuri passe ya Mazraoui. Igitego cyiza cyane cya Jamal Musiala. Hanyuma ku minota 83 Matthias Tel ku mupira yarahawe neza cyane na Thomas Muller waruturutse kwa Harry Kane. Thomas Muller aragenda cenga umuntu, hanyuma agarura agapira neza kwa Matthias Tel. Matthias Tel nta kindi yakoze ahita aterekamo igitego cya kabiri cy'itsinzi ku ruhande rw'ikipe ya Bayern Munchen. Ibitego 2-1 cy'ikipe ya Copenhagen. Umukino urangira utyo. Hanyuma kandi ya Old Trafford, ikipe ya Manchester United yo witwa Erik ten Hag yari yakira ikipe ya Galatasaray. Umukino utari woroshye ku mpande zombi. Manchester United yari yabanje mu izamu
Andre Onana, Diego Dalot ari ku ruhande rw'iburyo, Sofiane Amrabat ari ku ruhande rw'ibumoso, Raphael Varane na Victor Lindelof ari mu mutima wa defense, uwitwa Hannibal Mejbri, Casemiro ndetse na Mason Mount bari mu kibuga hagati, Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund ndetse na Marcus Rashford bataka izamu ry'ikipe ya Galatasaray. Ariko kandi simvuga Galatasaray ngo mugire ngo ni ikipe yoroshye, ni ikipe iyoborwa na Fernando Muslera, uyu no muzamu, Sasha Boyi, Davinson Sanchez, uwitwa Abdul Kerim Bardaki ndetse na Angelino bari abadefenseri, hanyuma Kan Ayhal ndetse na Lucas Torreira, tutibagiwe Kerem Aktürkoğlu bari mu kibuga hagati, hanyuma Tete, Wilfried Zaha na Mauro Icardi bafashe ikipe ya Galatasaray kubona ibitego. Ni umukino rero utari woroshye ku mpande zombi, ariko kandi n'umukino ikipe ya Manchester United yagombaga kureba uko yakwitwara neza, kuko yatsinzwe umukino ubanza n'ikipe ya Bayern Munchen ibitego 4-3, byaje kusa nkaho ibyitwayemo neza. Ku munota wa 17 pase ndende riturutse kwa Marcus Rashford, uwitwa Rasmus Hojlund guturuka muri Atalanta bataretsemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Manchester United. Ariko kandi iki gitego ntabwo cyatinze kuko Wilfried Zaha yaje kukishyura ku munota wa 23, amakosa y'uwitwa Diego Dalot kuko ntabwo yigeze mujene bihagije byo kugira ngo Wilfried Zaha naze gutera agapira koroheje cyane, gasanga uwitwa Andre Onana yasaga nk'uhagaze imbere amutera karobe igitego 1-1, ndetse umukino igice cya mbere kirangira ari igitego 1-1. Ariko ubwo kandi igice cya mbere cyarangiye witwa Lucas Torreira wa Galatasaray afite carton jaune, Casemiro wa Manchester United afite carton jaune, ndetse na Diego Dalot afite carton jaune. Ku munota wa 67 Rasmus Hojlund yongeye guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Manchester United, ni igitego cya exploit individuel, umupira yafashe neza ava mu kibuga hagati awushorera arinda ugeza mu izamu, uwitwa Muslera umuzamu w'ikipe ya Galatasaray ntiyamenya agapira kanyuze bamukubita robe y'ikinyejana, igitego cya kabiri cy'ikipe ya Manchester United. Ariko n'ubundi nabwo ntibyatinze kuko ku munota wa 71 uwitwa Aktürkoğlu yaje kwishyurira ikipe ya Galatasaray iki gitego. N'ubundi n'uburangare bw'abasore ikipe ya Manchester United kuko witwa Yilmaz yaturutse hariya mu kuguru kw'ibumoso, hanyuma azamura umupira hariya neza muri box, usanga Aktürkoğlu ahagaze neza cyane ahita aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Galatasaray, ibitego 2-2. Ariko kandi ku munota wa 77 Andre Onana yari afite umupira mu maguru yiwe, umupira agerageza kuwupasa abasore be bari mu kibuga hagati, ariko kandi umupira ufatwa neza cyane na Dries Mertens, umubirigi winjiye mu kibuga asimbuye Wilfried Zaha. Uwitwa Casemiro nta yindi solution yari afite uretse kumutereka hasi, penalty y'ikipe ya Galatasaray. Ariko kandi Casemiro bahita bamutambika carton jaune ya kabiri, carton rouge ihita iboneka, ityo Casemiro bahawe ikarita y'umutuku. Birumvikana abasore b'ikipe ya Manchester United bahise basigara ari 10. Mauro Icardi yagiye gutera iyi penalty, ariko penalty birangira ayitaye hanze. Ariko n'ubundi ntago byatinze kuko ku munota wa 81 n'ubundi uwitwa Mauro Icardi yaje kubona igitego cyiza cyane, yaje gutsinda n'ubundi ikipe ya Manchester United. N'uburangare still bw'abasore b'ikipe ya Manchester United, Raphael Varane na Victor Lindelof ntabwo babashije kuvugana, maze witwa Mauro Icardi babaciye muri humye terekamo igitego cya gatatu cy'ikipe ya Galatasaray ku munota 81. Ni igitego n'ubundi yarahawe passe na Davinson Sanchez. Ibitego bitatu bya Galatasaray kuri 2 by'ikipe ya Manchester United. Manchester United ibitsinzwe umukino wa kabiri wo mu matsinda gutyo. Ubwo rero muri iri tsinda ango amakipe ahagaze gute? Ikipe ya Bayern Munchen nyuma y'imikino 2 ni iyoboye n'amanota 6 yizigamye ibitego 2, Galatasaray ni ya kabiri n'amanota 4 yizigamye igitego 1, Copenhagen ni ya gatatu n'inota 1 ifite umwenda w'igitego 1, na ikipe ya Manchester United ni ya nyuma mu itsinda amanota 0 ndetse ifite umwenda w'ibitego bigera kuri 2. Nuko rero bihagaze mu itsinda rya mbere rya Champions League. Ntabwo ari itsinda rya mbere ryakinwaga gusa kuko no mu itsinda rya kabiri batsinaga. Itsinda B, ikipe ya Lens yari yakira ikipe ya Arsenal. Mbega ibyabaye kuri Arsenal kuri stade Boulaye de l'Elys, yaje gukubitwa ibitego 2-1. Ni ibitego n'ubundi byabonetse ku ruhande rw'ikipe ya Lens yazaga yishyura. Gabriel Jesus yaje guterekamo igitego cya mbere ku munota wa 14, ni passe yarahawe na Bukayo Saka. Hanyuma uwitwa
Thomasson. Uwitwa Adrien Thomasson yaje guterekamo igitego cyo kwishyura ku ruhande rw'ikipe ya Lens. Ni igitego n'ubundi washinja amakosa witwa David Raya umuzamu w'ikipe ya Arsenal, aho yagerageje gutera umupira wuhereza Tomiyasu, ariko kandi abasore b'ikipe ya Lens umupira bawufata neza cyane kugeza bageze mu izamu ry'ikipe ya Arsenal. Adrien Thomasson aterekamo igitego cyo kwishyura. Igice cya mbere kirangira ari igitego 1-1 ku mpande zombi, ariko kandi ubwo ikipe ya Arsenal yagize ibibazo byo kuvunisha Bukayo Saka ku minota 34 asimburwa na Fabio Vieira. Bukayo Saka rero yaje guhita avamo. Igice cya kabiri cy'umukino ikipe ya Lens yaje kubyitwara neza cyane. Uwitwa Elie Wahi aza guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Lens ku minota 39. Ibitego 2-1, umukino uza kurangira utyo ari ibitego 2 bya Lens kuri 1 cy'ikipe ya Arsenal. Hanyuma kandi muri iri tsinda n'umundi undi mukino wabaga ikipe ya PSV Eindhoven yaje kunganya n'ikipe ya Sevilla ibitego 2-2. Ni ibitego n'ubundi byaje kuboneka ku ruhande rw'ikipe ya Sevilla, byatsinzwe na Gudeji ku minota 39, pasi yarahawe na Sergio Ramos. Hanyuma En Nesri umunyamaroke aza guterekamo igitego kindi ku minota 87. Uwitwa Luke de Jong yaje guterekamo igitego ku minota wa 86. Hanyuma Teze ku minota 90 ubwo yari yamaze kurenga iminota 5 aza guterekamo igitego cyo kwishyura ibitego 2-2 ku mpande zombi. Hanyuma muri iri tsinda rero, muri iri tsinda rya kabiri rya UEFA Champions League, ikipe ya Lens irayoboye n'amanota 4 yizigamye igitego 1. Arsenal ni ya kabiri n'amanota 3 yizigamye ibitego 3. Sevilla ni ya gatatu n'amanota 2 nta gitego yizigamye. Hanyuma PSV Eindhoven ni ya nyuma ifite umwenda w'ibitego 4 ifite inota 1. Nuko bihagaze mu itsinda rya kabiri rya UEFA Champions League. Hanyuma mu itsinda rya gatatu nabo bakinaga ikipe ya Union Berlin yaje gutsindwa n'ikipe ya Braga ibitego 3-2. Hanyuma ikipe ya Napoli kuri Diego Maradona Stadium iza gutsindwa n'ikipe ya Real Madrid ibitego 3-2. Ni igitego cya Ostigard ku minota 19 ku ruhande rw'ikipe ya Napoli. Vinicius Junior kuri pasi ya Jude Bellingham arakishyura ku minota 27, ndetse Jude Bellingham exploit individuel aza guterekamo igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid ku minota 34. Half time 2 bya Real Madrid kuri 1 cya Napoli. Zielinski kuri penalty aza guterekamo igitego cya kabiri cyo kwishyura ku ruhande rw'ikipe ya Napoli. Igitego cya Real Madrid rero cyaje kuza ku minota wa 78. Ni igitego cya gatatu n'ubundi umuzamu Alex Meret w'ikipe ya Napoli yitsinze. Ni igitego witwa Valverde ramaze gutera ishot rikomeye cyane, umupira uragenda usa nk'ufashe potanye umusanga Meret ari mu kirere n'umundi uhita ujya mu izamu. Umukino uza kurangira ibitego 3 bya Real Madrid kuri 2 by'ikipe ya Napoli. Muri iri tsinda C rero ho ikipe ya Real Madrid irayoboye nyuma y'imikino 2 n'amanota 6 yizigamye ibitego 2. Napoli ni ya kabiri n'amanota 3 nta gitego yizigamye. Braga ni ya gatatu n'amanota 3 nta gitego yizigamye, mu gihe ikipe ya Union Berlin ifite ubusa muri iri tsinda ikaba ari nayo ya nyuma. Hanyuma kandi mu itsinda D nabo bakinaga ikipe ya Salzburg yaje gutsindwa na Real Sociedad ibitego 2-0, mu gihe ikipe ya Inter de Milan ibifashijwemo neza cyane na Marcus Thuram yaje gutsinda ikipe ya Benfica igitego 1-0. Ni igitego cyabonetse ku minota 62, pasi yarahawe na Denzel Dumfries. Hanyuma rero mu itsinda D ikipe ya Real Sociedad irayoboye n'amanota 4 yizigamye ibitego 2. Inter de Milan ya kabiri n'amanota 4 yizigamye igitego 1. Ikipe ya Salzburg ni ya gatatu nta gitego yizigamye ifite amanota 3. Hanyuma ikipe ya Benfica ifite umwenda w'ibitego 3 nta nota na rimwe ifite. Ubwo rero iyo niyo mikino yakinwaga n'ubundi ku mugoroba kuri uyu wa kabiri muri UEFA Champions League. Ntabwo ariyo mikino yabaga yonyine, no muri Premier League bakinaga ikipe ya Luton Town yaje gutsindwa na Burnley ibitego 2-1. nuko bimeze rero. Hanyuma rero muri rusange siyo mikino itegerejwe yonyine, kuri uyu wa gatatu naho n'ubundi baraza kuba bakina muri UEFA Champions League. Mu itsinda E Atletico Madrid iraza kwakira ikipe ya Feyenoord ku isaha 12:45. Celtic yakira ikipe ya Lazio ku isaha y'isa 3. Hanyuma mu itsinda F Borussia Dortmund yaza kwakira ikipe ya AC Milan ku isaha y'isa 3. Newcastle United yakira Paris Saint-Germain ku isaha y'isa 3. Hanyuma mu itsinda G ikipe ya Crvena Zvezda yo muri Serbia iraza kuba yakira ikipe ya Young Boys yo mu Busuwisi ku isaha y'isa 3. Hanyuma RB Leipzig yo mu Budage iza kuba yakira Manchester City ku isaha y'isa 3.
hanyuma kandi mu itsinda H naho baraza kuba bakina ikipe ya Royal Antwerp yo mu Bubiligi iraza kuba yakira ikipe ya Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine ku isaha y'isa 12:45. Hanyuma ku isaha y'isa 3 FC Porto yo muri Portugal yakira ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne. Iyo niyo mikino itegerejwe hano muri UEFA Champions League. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiye, mwari kumwe nanjye Masakombe, Amakuru Mashya TV, ikiganiro ni Ikinyejana Sports Updates. Muhorane Imana, impagarike n'ubugingo.